Nyame nipa enna ne ngosra so a woni se nyame nipa hwehwe wo sika fia na di wo search the nti obewuntem wo wonim give bia me say you will die premature me na me ka tire wo na wo Yesu Kristo ono no wo agya ne nchen wo soro no ono pokura ne papa nyankopo tufo ete ne baba akopɛ ema wiase nyina se me de ne mamo as a sacrifice me give no erade pokura give ye how much more wo wote London wo wote America wo wote Ghana Canada you don't know how to give and o person uti o person transi che o fia before e be ya o se tika se baba yo no vilon lo we me dogbe na me sia me va gbe nkafe avalaji nko nyenye Edem na eva moje ya me eja agbane na subscribe wala na ma video play me no view vo afima ide gbefe no sosroji la akpedada na ina nyefe subscribers we play me yo le video ma ya video ine pova yi miato sofo ele no fia ukọ vovon ko le mayi na solimetowe ya medibe na nya vovododo na solimetowe alo Christianity fetefe yo todo ko le vovodowe wanoga holenwe ya medibe na nya gba enye Africa to ele ipi church Roman Catholic Church afanya mi avadi Gedes Charismatic Church were bia doku osebe me kai do solimie ne na vai po ame to enye solimie solimetatowe Christianity fetatowe na vai nyame mawe ne nyame mawo vode na kpobe gomedokpe na Christianity dele ko jo ejebe na bia no me bia ore eke mana dele nweto okay ma ide nya imi atok bloji mi atobere e gasoi na kova nai e ya ele ove e gasoi na kova nai e ya ele ove ebe ile gbogbo na obede mi ato Yesu Kristo de eto nyema okla chede etenko evie kona like God is giving us a gift which is the Son Jesus Christ that was solmevi just ordinary man nele dowole te fede le yovo de l'America le Britain e gaso ina kova na isofo ne ya dutare egbe e gaso ina kova na ine ya yira wode egbe ya ofu ole magblebe fifode ya le dodo na miewe fifode ya le dodo vonvo ya le dodo na miewe ebede wo fometo fa jewe de awonu von pliwe ebede veve sesere adidewe ebede gaimene gbebe yima ko ega kova na yo o ma ti wan ko ega tukwe le ga yobe wo sika fia ega tukwe fia be ga le suwe eyi na ko na yi ne ya dutare ne ya yira wetare egbe like ejebe mi vumi ape susu fia fitowe sofo ba Christianity blibore fia fitowe ame ya china me no mi abia sebe ewe vitokle vino eva monji le wagbe me hafi na ji viwere ne wojuma fokoda de ne aw mebe ne nana evio bai wona fasting afa ne nana esukufia ebe aw eke magbugbo gede dokuyo me e wo devi fe ne chigbo eto o me wojuma fo na we afo jiwe ati wa ko fu gbime na we kra church eto o me wodade o trobia dokuyo sebe agbale ka cover na we ya obe na kwa agbale me afa na ide jifo ma china we na mi ji de viore de mi lo mi aviwe mi u di fun na we o me gleva yi be ne sofo de we chokure wa ko vonvoko na ododo mewe yata me ma o title be pastor play church fe danger side hadebe nyefele osi no matter how nyefele osi no matter how de nyefele osi nyema wonyo di video wa didio mebe sofo le gbogbo be e gaso ina cover na ina ya dutare negbe ebe wo fo me to fe jewede wa wonu veve pliwe because you fail to give him money egbebe yi man ko wo ga cover na ya dutare wo afa me fe fo ajewede wa va wonu veve pliwe jogbevo de adikpewe
e ko jogbevo ma re ko le vovo do na we be wo na va na iga ape sigbe ke ko le chichi na we ma be na va henu ewolia na va he brother gban to fe ga kuda gban to fe ga fida gban to fe ga ape money fu na we. You need to sow seed. I say it's a fraud. Seed sowing is a fraud. If you need to sow seed, vai sow seed le zongo me, vai sow seed le hiatore fe agbe me. Eke ma mi akpongo gbe de mi afagbe. Magade me vide mi atowere. O me fia mi jomavo mo. Mi me nya jomavo. Abusam ple jomavo re. Mi me nya o me le mi adegbe mo. Ewe ve unchu efe nyonu fe nyagba mere. Jomavo me le mi adegbe mo. Agbe mavo ele mi adegbe me. Mi nye vo concept yo ko vana mi be Christianity to de me ya mi le sasa. Pastor we me china mi vai. Ne va china pastor be. Pastor me de kukuna o nam lift ne pastor gbebe iman nam lift today. In fact, you cannot even approach some of the pastors to give you lift. Bodyguard le aussi. Fia fitonye. Nyatepe de kai machina we. Before you can get closer to your pastor, it will be one-on-one in church. Allo, o bodyguard room. Yi security upon security. After na vai kedem fia fitonye. Yesu Kristo me wodo kwisigbo. Yi doku o me amebo. Ne nagbogbo bia doku obere. Mi le chichi alo mi le megbe yi. Mi ade ko no mere. Ya mi akpo nya tefiere. Nye ma fonu subo. Ni madibe mi awenye bere. Ne sofo ya le gbogbo le o video mebe. Yesu Kristo enye gift na he hiame yiwebe. Ele chichina ochebe oche na ko na de ko ba nai afi na kpo agbede fia fitoy. Yesu Kristo menye kado yo menya gba mekani yo eya medibe nania abe wasi me se sentare eku ajode jiwe wasi me se sen because you fail to give wo de jogbevo adidewe eku ajode jiwe bo machina we na mi me vumia feta mo de sofo vovo dona me la yawere wa no miafi mebe sofo vovo dona me la we religion with scare with fear wa no miafi mega henu ewoli mega so seed america ma fi we bia sofo be togbe ask your pastor and your bishop, the grandfather of your bishop, the great grandfather of your bishop, which seed bia wo pastor or bishop webe, which seed did your great grandfather sow for which he's having the blessing today? Is he happy? Would he be happy to see the blood of, let me say, the grandfather be in hell and he himself being in heaven? Ask your pastor. The grandfather, the great grandfather before slavery, before even whatever it is, that your grandfather, whose blood is in you as a bishop today, that blood grandfather, is he going to go to hell or heaven? Ne pastor wenena undodo. Nyatafe de kai mi ado la gbenkefe avalaji ne na se mi bia be mi ape susu menevu yata mi no evemeva be mi akaka me ye me gbo be sofo menyo sofo nyo vo sofo nyo re podoku ojinwe be fo sofo ma ba nye fiafito sofo ma ba cho vovore akono ga hole nwe sofo ma ba kobere eso oplesoro odo be menyo tare wano dodo plesoro so for ma gwa pe bere o pe devio me mene jojo ne wa vale evio ko zuklu vina ya ntoto nya te fe de kai na se la gbenke fe avalaji na mi va mi afa vedu ko fe ve fie nyenye e ya mi va fo nu chon mi afa vedu ko fe agbe nono nwe e ya mi va fo nu chon nye me globe so fo menyo so fo nyo vo po agbe mega ko fo ko doju mega ko juma vo ko do fo na we mega koku ko do vovona we aw amado lere wa won to orchestrate na format yonye
Wa unto wa tun abla nu ko va dida yin gba me na we ho me na we. Wa unto wa tun abla nu ko va dida gbre me na we. Wa unto wa tun abla nu ko va dade do me na we. Some of them are fake. Amedo mille semenye de egbo menye de ka wo me ko va mo jina we. Be wo vevi evenyonu na vo susume na kpo ebe. Vovon yo le dodo na we de fiafitoe. Mauma bo jatare be yulom agale jata yin abusam ko dada yin gba chi na me be baba na yin gba jinola we mebe Bible anyo vo enlegbe wede esugbole me menye ma we nwede me no yovu nwede me e ya me di be wo me ibona nya mebe Bible anyo vo enlegbe wede esugbole me ne wo amegbe to ma poda ale ko do da viwele hodome. As a father, you will not catch a snake and throw the snake towards your child inside a room. Actually, be sorry for you, my son on earth. The Bible is fooling you. Hey, I'm a baby of me susu. Dagbeya me biana veruko. Dagbeya me biana we mebe. Mega ngobo jagbane na subscribe for the. Na ma video plan me novi. Ga me mi ano kame. Me bia dagbena me sia me. Mi ano. Agbenu me de mak blona wenye be nenu yo mele fafia nu yo mele wo le moji ele jijona ola jagbagba be na subscribe bogomia kpo be nu je button je ma won de be subscribe na subscribe na subscribe wala ke ma nye plomi ano kame subscription nu evele na subscribe le wo bat ezi button jila aziga viaji gaswema na ziji notification bell z all ekpedade plus so be gbesi agbene me ko video kododa we ano YouTube achina be me ko video kododa ta akpamaya me dibe magbona we egbe ema jagbagba